Azul fell-awen deg umaṭṭaf uzegḍuf amaṭṭaf i d-ihedṛen ɣef tmetti d ugama d wayen yernan ur fell-i tudert n yal ass. Agdud amaziɣ deg wayyur-agi n meɣres yesfuggul kul aseggas di tmennaḍin anda yettili useqdec ama n udles ama n tɣerma d umezruy imaziɣen. Wigad kinsqaren s tṛumit, wigad qui se sont pas fait avoir par la force des choses. Akken i d-tenna yiwet n tmeṭṭut, c'est une Algéroise de parents kabyles. Awal yettawi-d wayeḍ spontanément nehder akka kاع ɣef tutlayt n tyemmat, tenna-k nekkni nettutuk mi cfiɣ-d akka yemma tehder-d kra imeslayen. Nniɣ-as le temps a eu raison de toi. Ben teṭṭerreq imeṭṭawen, c'est-à-dire awal-agi iban tenna-t i yiman-is. Dɣa nekkini ufiɣ-tt-id. C'est-à-dire j'ai réfléchi à sa place, non, du moins j'étais en diapason avec son état d'esprit. Et puis tellement je l'ai touché, il avait pleuré. Nella deg uxxam-agi gedles wagi ma qqaren akka la maison de la culture Moulid Mame. كل سكواس ديت عشرة تمزوروت deg waggur n meɣres على حساب الحال على حساب igenni n tegnewt mada ageffur mada adfel. Sfuggulen Imaziɣen di yal tama n tmurt n Tmazɣa ass amenzu di tefsut. Ayen umi neqqar amagger n tefsut, dɣa imi uda d arrac yeqqaren tutlayt taqbaylit neɣ tutlayt tacawit neɣ tutlayt tamẓabit neɣ tutlayt taṭergit neɣ tutlayt tacenwit di tmura-agi anda kan yuɣal enfin après combien d'assassinats et combien d'exilés, combien de prisonniers et combien de marginaux, il y a eu quand même institutionnalisation n tmeslayt taqbaylit. Dɣa imi neqqaṛ-itt di lakul deg uɣerbaz, qqaren warrac deg uɣerbaz asfugel-agi n tefsut. D aseggas deg akken ad d-icerq akka ciṭuḥ yiṭij ad yelhu lḥal deg wussan n tefsut. Leḥḥun akk lɣaci ar ugama ar lexlawi ar umadaɣ anda ara d-kksen akk imɣan dɣa i d-yeffɣen, ssewwayenten, xeddmen urar, ttawin s yid-sen lqut-nniḍen, leḥḥun qeccuc meccuc akken ma llan. Imi dɣa irgazen ad fersen, tilawin ad ssewwen, tilmeẓyen ad uraren, arrac ad leɛben, wa d ṭṭbel, wa d tibuɣarin, wa d ddkeṛ, wa d timucuha, kul yiwen wa d iqnaẓ, kul yiwen d acu ara d-yini. Imi dɣa ma yekfu wass ad uɣalen avec une expérience de 8 heures, de 8 heures deg-s isem-is d amezruy, deg-s d idles, c'est de la gastronomie, c'est-à-dire c'est la culture culinaire. Imi dɣa ssewwayen kra lqutat ala ass-nni waygi yettilin imi imɣan ils sur place hani d-ḥuccer kan akken dɣa dinna. Aman ad d-tɛemmreḍ si Lianṣel neɣ si Tliwan neɣ seg Ɣeẓran, isɣaṛen hani d-tmeḍ dinna ad tṣebbeḍ. C'est une communion et c'est une réconciliation avec les éléments de la nature. La fête-agi-nni mačči aṭas i tt-ixedmen deg igduden, imi dɣa igduden les peuples du monde sont très en retard par rapport au peuple amaziɣ, imi aṭas ur nfaq ara belli akken i s-yenna winna staɛref العودة إلى الأصل. Win ur nuɣal ara ar wakal, win ur nesɛi ara lxiḍ akkagi ma d-tiniḍ une relation permanente et à chaque fois renouvelée akked les éléments de la nature, am akkenni d netta qui est hors jeu. Dɣa ugdud Imaziɣen imi yeẓra kan tudert-is tɛelleq ar wakal d wayen i d-yettak lqaɛa,
يخدم تمغرا نغ الفيشطا يتفسوت إمي دغا تفسوت يتلاليت كمغان إمي دغا تلا نقالون دورمونس إمي توالى ميم سيونتيفيكمون دو فاسون سي بروفي بلي لا سيف نغ ثكان نغ تمتات القاعة نغ كان يمغان ستجوريس الحشيشيس سكولشيس دي تكرس نغ الشتوى أنشتاقين ما تشطس تداري تيخدمن معنا وكاد تيخدمن دوكاد يبغان هاد قيمن هاد مكتين باللي إزورا نسن وثن ذي القرون ذيك سكواسن ذي الكوكوز ومزروي المين ذاكينا يقبل أمزروي لا بريستوار إمي دغا تمغراياكي خدميت سكوسمي إقلا كاكي وجدود الأمازيغ يتيدير دي تمناطاكيني نتفرق أوكاكا سينا كاين 8 مغرس تلاد تمغرا داغن نتمطوس تمغراياكي نتمطوس تمغرا إد يسوفغ ومن هذاكاكي لو موند أوكسيدونتال سكوسمي كان يزرفان يتمطوس après que cette dernière a été l'objet de toutes les servitudes de la part justement de ces mêmes occidentaux qui se targuent maintenant être sur l'avant-garde de la modernité. نتا غنشتاقيو كلي ذا غرومي امزرو يتيدت يقارد باللي لان يقدود دغا كراسنا اقدود امازيغ يقف كان يزرفاني تمطوطي مي دغا يرا تمطوط تاقلدونت يقف كان يزرفاني تمطوطي مي دغا تلا تمطوط يوران يسفران يخدمن طراد يقيمن ار ثلاثة كوركاز ذي كسكواسن د القرون يعدان سوا شحال الزمان ني غاسمي تمطوط طاروميت نغ تاكريكيت نغ تارومانيت نغ تفرنسيس نغ تالمانيت وما الماريكاني اللي كان يدلونا تلا توحسابها ودا خلص تمطوط طاروميت تلا توخلص نص نتجرنيط من المكانية ويبيض راه القرن ايا فلاس إيه دغا اسفوق لاكيني ذا سفوقل شويس فرحت مليح تلاوين معنا تلاوين لان سين لا تسنات الصناف نتلاوين تلا تمطوط راه كاينين ناس ساكين كاينين الصح خصو يفي ورقز أما دي الفهم أما دي الجتة تفكينس أما أنا هذا عرضه غادي تشابيغ هذا عرضه غادي تشابيغ وتقدر غرقاز خاطر أرقاز كي يبغو يلي دارقاز تلا تمطوس تغير لي مانيش دارقاز نتا تقدر ميم با تمطوس سيني كواغون يسوني با دي كونسيرفاتيزم دو ما بار أما أنا تلا تمطوس تقول كن تبغى تغال دمحن دارقاز كيسقرن السدرع خاصك نسارع إلا لنسويسات تخدم أين كاين يخدم ورقاز تستخدم مرقاز يوكلني أدي يخدم أين تتخمم نتسات هاد مرقاز يسنغ الراويس أثن تستخدم أثن تتمانيبولي أثن تهدر يوكلني أذو غالن أذ هدرن سنتسات راه يتخمم لكم كنسن هنا تهضروا يدين كنستخمم نتا ثاني تشجع le genre de femme il a énormément fait mal au principe de la culture amazigh غاشي l'opportunisme قال انت وليكو السناقيه الحزازه le lèche-botte le mercantilisme tous les moyens sont bons pour atteindre son objectif. عند كي تكرا لي براتيكي ان تولي تلاوين يخدم تلاوين يقارن
وتنرجع دو لابار نتمطوط إمازيغن أما تقبيلي تما دي تمناضي نيضن وتوغال تمطوط ترى أركاز تمطوط أمي دا ركازيس نغ دروسة هيدا ربي غتخمم من نتات ونشتاقي يفكا خصار إو منو أفتو قدوث دي زرفان بومدان إمي دق منو يون سيلي برانسيبي قد يليا يساس ومغنس. C'est d'abord la constance, mais d'abord la référence à chaque fois à ses principes de départ. ما ديك لا غير كنا راه يخدم est en contradiction avec les principes سوا شو توسنوا منو نور يتكي ذا المحال هادي يكنون غادي يقبل الشغل فاش كتاخدي مغنسن سطول نتو درتنسن ثورة كاين تسعدين ديال المخي ذا عشرات مغناس يموتن تمضل تنسن ماشي هني كون تجيناش مك خاطر لوليغارشي اما الزمان روميين اما ابري روميين الصوضه المية كرب وين الا دا مغناس تخنق ميم سوسيالمون اكنو يتفارى ذا شرايج نفسرو كنا دي خلص تمضل تيس غادي يجي ولا ويسا سوا شرايج انا ما كنخدم منو كلي جوستومون لي ليشور دو بوت ou que les lécheuses de bottes. Derrière chaque lécheur de bottes, c'est une lécheuse, mais des choses زميرة تخدم وينها. Alors تشجع أرجع سيني خدم مكاجي كارن أربح. وقوم قال صرونة الميركونتيليزم. c'est-à-dire إن كذا ربحه صربي نغبلا ربي. أفتيت لاوين ومي غزمير غير هذا ستيني صح على هذا الكل. أستيني النول نكود هذا ينكر خير ولا تلاوي تيقالني مقان تيبرقازين خاطر خاصة كان ديت كان ست نغدي الجتان ست تلاوين أما تيكتيوين نسد تيكتيوين نتلاوين نيشبان تلاوين نيس ويسن تزوخو يكتواسن دق مزرو يمازيغ تيقالني قليليس أما نالات نتمليلي ستيد نخدم يدسات نسنيثات هكايا وتفيقظ سي الحضور نسد باللي تلاوين ونص تيقادني مثلنا ياك أدسفوقلا أستمطوط أستنير ماشي كان توكلالوط كثر على خاطر تسمطوط أكن يسقار نوزيك مقل كان مزيغن لو ميور بوبل أو موند مقل دا شو دينا في تمازيغ في تمطوط نغاب في تمطوط تمازيغ مالا تروح أد خضبط ديال المثل هذا سنين ضي يماك هذا شي تمطوط يقلع كنت تضرب كذا كذا معنا غتشي ضي مغارم هذاك تيني غامية لقاك تمطوط تيزي تمطوط تويزي تمطوط تيزي المثل كيميرنيا خاطر لو كان لا ذي تودار تمطوط تيزي المعناس تمطوط راه يقابلون إبرانيين يقابلون ينفكاون موندين سيتاتير سيفيليزيت السن مكتدات الدونيز entre parenthèses diplomate c'est-à-dire il sait parler il sait entretenir des relations وتمطوط تويزي المانس تمطوط القديش ما تبقاش كاع تعلق لا تحمل داوي قطون ويشور داوي سفان صغارون هاد القباز مولة تكزم تحوش تنقش تسوسي داوي ترفد تبي براويس اكسيتيرا اكسيتيرا تصوتو الى وين تورا ils allaient même pas leurs enfants 80% des femmes refusent d'allaiter leurs enfants pour ne pas perdre c'est-à-dire de leur jeunesse, on va dire ça. Donc, تمطوط تيزيا تمطوط تويزيا ما تربي تمطوط المزيت على حساب دو بوفري داكيا ما تيضربي من الفوضى مو منديل ادفا تغا تمطوط تيزيا وتمطوط تويزيا سينا ما تربي تتكلها في غالنيس وتهامرا قرويس وشو الزمر تقابل يقولون نتوذر يالاس
كينا غو الزمير لا غاساكي غادا ستيني وركازيس روح سقيز الفلاني أكن هذا غيفك خام نا أكن تاليض دي الخدمينك أكن تيمغور الجهر نيطش ميم سي نتي من غيوتين قني ركازن عندك نخدم دونك سي تو سا يعني بغي كان هكا قد فكر شي طاح كان كيف هو لا في تمطوط وكذا تمغرا ياكيني يسفوقلن وسناكين سكران عندها ثلاث مطوط يطفن دي لاصليس وكذا يدلس أمازيغ وغرف سكيان كرات مطوط يقوغين أين كنيز جاي مسادس يروح يوكن نتسدى أنا تفكي ليس ثمغرا ثم ربوح كل سكواس أتتسيليم ذي الخير ذي لهنا نكرا نسمانا كاكي يوسد واس أغناو le 14 mars au Maroc. L'association les handicapés, ils sont plusieurs, et d'ailleurs ils deviendront de plus en plus nombreuses. خاصة ثسنا غلا نلحو أمانا زيك ذي المثل ثوزرت l'obésité زايد الميزان وإلا راه سي ان هانديكابي مي الغاشي تقول كنقدش نطغى جوستومون قدش نخدمن قليل وين راه يرفدنا كاشي تسم زايد تسمت نا زايد كسومي مي كربوينات تشظ هذاك يدي فاغتي دي يمي الغاشي ترجت الخدمه كل يوم نتا تورا سي غيمي سوا تصل شغال نظن إمي دغا تيمتين تمخلف أفتين يلا نزيك تورا ولا سينين دايوغ ديال وسكوي يغلي داير بخسي سيمي تورا أتقيمض يانو غاتشطب نهضر بيان سور في لي جون دو لوليغارشي لي جون يخدان مثلا نسن دي تقراولا نروى وخمسين يوكن دنوهني كان يتشنن فاغي تمورتاكي وماشي محال ماشي دات مثلا نسنو كاني بيسك نوهني لا نفرن نسمي لي فريما كيزار إلي زافرونتي لا كولونيزاسيون فرونسيز مي بون دونك وقاد يقيمن يا نستند وقاد يتشنن فاغي تمورتاكي au nom du sang et de la trahison et de la compromission وكد وقاد نوهني دي الديسكورس نقرنا سناتني الصليبيين هني اللي كروازي نوثني نوهني دي مدوكال سنتورا وتشان تامورت المغالن الا تخلي سنتورا سيتو زرت تقولكن اروان اوفنت اي بيان لونديكا لوبيزيتي تورا سي ان هونديكاب ذاك السكواسنا كي تدون انه غالا نسل ادفغ تيدوكلا تغناوش انه غاهات ومرضان تكسن مام دي الشهر نضين نغا كنا تاسن تاون دواغي نوهني نكوني سوف كي روانا الحيف ماشي محال بيسك كنا نتخلي صلي الطاكس اترافير لي ديفيرونت فاكتور بوينو نتشارو نخدم على الوياض ناني تيستم مي بون انو غانا نتوكل خدغني نوتر فوا اي بان زمالت سيليا كاكي غاهات اون اورغانيزاسيون انترناسيونال بور كونتر لوبيزيتي هو دايرين دي فينونسمون يوكلني لي تقليل من بوايا اكسيتيرا اكسيتيرا السمنه donc voyez c'est un véritable handicap d'ailleurs il est beaucoup plus handicapant que d'avoir un pied bout d'être même amputé d'un membre dans certaines situations بلي الهلاكات النظام يديفغون نكقليه كيوت لاسوسياسيون تاعنا الساعه ولا شي شغل مي on est exposé à n'importe quel moment surtout que nous connaissons on n'a même pas le droit à l'accès à l'hôpital ça va هانتوري اونتني دينيا كاكي سقان من الاخر نكيني غوك دويكادي يتمشابين nous n'avons même pas le droit d'entrer dans une institution hospitalière et publique. Bon, le privé, bien sûr. أتروح ورا تكتمض تبدو خلص وقالني كاين أكثر كونترير حنا كاوس بخا بيسكا تخلص ماذا وقاد قومي قالنا كاين السيكتور بيبليك نكوني سوى كذا كيا يوم يقتلني خلفياش نسى خلفياش نسن نو سوم لي زانديزيرابل دونك دوماج نوغال من احسن قطاعات الصحه في افريقيا دوماج نكوني ونزمر ميم با نقيم سور ان بون
Ça مازال نساشي طوح للصالير نحال البريفي on essaye de bon donc il y a des associations comme ça qui les immondialisés نتعرض ناون وكذا كان بروبليم تكسال ils sont de plus en plus nombreux. Il y a un chiffre par rapport relativement aux pays, aux autres pays, relativement à ce que prétendent les institutions du bled, etc. C'est effarant comme chiffre. C'est quand même inquiétant. D'ailleurs, en discutant avec certains médecins, ils nous fait quand même imaginer, nous avons des cliniques d'hémodialyse, etc. Donc on travaille avec eux. ننك لت تمورا ديك مضان كم لا سويس هذه المثل لا سويس دي فيلا كيكون المانيا دي هنا دي لا سكوندينافي نون بارلون با اسمي ساكي البروبليم كي نيفرولوجيك نيكزيست با اه بون نيكزيست با اسكو باسكو الدولة استهزأ نو قال نيسي دي سوبر اوم جامي نون دو بروبليم دو رين نور il n'est pas considéré comme maladie non non c'est des êtres humains comme nous tous. Ça leur arrive d'avoir des problèmes de reins. Entre autres, quelles sont à peu près les raisons qui mènent à ce que, par exemple, un rein se fatigue, s'épuise et puis cesse de travailler, etc. Mais à la différence, c'est que tout le monde signe avant de mourir le certificat de don d'organes. Par exemple, quel que soit, ça dépend de la maladie que tu as. C'est clair que le vendeur te montre le proposer. Il le propose à ta famille. Est-ce que vous êtes d'accord à ce que dès que la personne qui décède, nous puissions faire le prélèvement pour y aller? Alors, il y a tellement, tout le monde est généreux. C'est ça la générosité. La meilleure des générosités, ce n'est pas de mettre la main à la poche ou de faire quelques sous, surtout que je déjà mais c'est d'abord de donner ton organe. Tout le monde sait que le corps peut fonctionner avec un seul rein. On peut donner son organe de son vivant, mais pourquoi pas donner les deux? Puisque de toute façon, tu es mort. Tu n'es plus, tu ne les utiliseras jamais. Ils ne te seront pas utiles là où tu vas. Ils ne te seront pas utiles. Eh bien, en Suisse, et je dis ça entre parenthèses, je ne fais que redire ce qu'on m'a dit. Je peux me tromper, mais de toutes les façons, le principe y est. Belek il a exagéré en disant il n'y a aucun malade, mais de toutes les façons, même s'il y a un malade qui n'a plus de rein, s'il passe sous la machine d'hémodialyse, c'est-à-dire dialysé, c'est-à-dire en vérité, on dit une personne dialysée. Il le fait pendant quelques mois, parce que entre-temps, la banque, au niveau du ministère de la Santé, je ne sais de quel office ou organisation qui s'occupe de ça, il y a des organes qui rentrent, qui préviennent des gens qui ont des accidents, etc. Donc des organes en bonne santé, qui sont sains. Et on leur fait la greffe au point que, même si tu y es atteint, on va dire le 1er mars, dès le 30, ou peut-être le 30 du mois d'après, tu es greffé. Et tu peux, avant l'été, redevenir un homme ordinaire. Donc tu peux vivre comme malade le temps d'une saison. Ici, dans ce pays, nous avons des malades. Notre président, il est malade depuis 20 ans. Depuis 20 ans, la casora, le véhicule, tout le monde est victime. Et tout le monde est perdant. Je donne cet exemple pour dire
que la majorité des handicapés, ou bien il y a un problème de vaccin, ou bien un problème de malcorrection de leur fracture, ou bien un problème de traitance de la part des parents qui sont négligents et qui sont indignes de mettre au monde des enfants, ou bien de leur entourage, ou bien des professeurs entre parenthèses, soi-disant professeurs qui ne méritent même pas le statut d'infirmier, ou bien du matériel médical. Il y a énormément d'erreurs, d'incompétences, de non-maîtrise et de négligence que le nombre actuel d'handicapés aurait pu être revu à la baisse de façon importante et considérable si tout le monde faisait son travail, mais correctement. Correctement, c'est trop demander à des éléments qui se reconnaissent dans une oligarchie qui est là pour nuire. Au moins, ils auraient mérité leur salaire. Le salaire officiel, hein, parce que tout le monde sait que dans un pays où il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de démocratie, automatiquement, tout le monde a au moins double salaire. Entre parenthèses, les enseignants sont les seuls qui font de la triche avec leur cours de soutien. Mais sinon, tous les secteurs font ça, chacun à sa façon, mais nous, ils ont eu l'intelligence et la couverture, il y a aussi ça, de le faire indirectement. Mais sinon, tout le monde a double salaire. Je ne parle pas de tous les enseignants, bien sûr, il y a des enseignants, tellement ils ont des principes, même s'ils sont dans le besoin, ils refusent de faire des cours de soutien parce qu'ils considèrent que c'est vraiment inconcevable. D'un côté, bon, ça, on pourrait l'aborder peut-être un autre jour. Nos jours sont comptés, mais si jamais on vivra d'ici, enfin, mais on vivra, je sais qu'on ne mourra pas, malheureusement. Si on est encore libre d'ici le 16 avril, يوم العيد ça la lune. D'ici là, on pourrait peut-être parler de l'enseignement ou que de Dakar Insa. Donc, le 14 mars, on est en train de voir le nombre d'handicapés se croître d'une façon vertigineuse. Et puis, c'est la fuite en avant, on ne sait plus. S'il n'y a pas cette multitude de cliniques privées qui sont venues, entre parenthèses, prêter main forte au secteur public au détriment du citoyen. C'est-à-dire, Lorsqu'il n'y a pas de complicité, ouais, même, pourquoi je vais donner agrément à une clinique privée? La clinique privée, nous sommes un pays du tiers-monde officiellement. Deux cliniques privées leur suffisent pour eux. Ils vont se soigner à l'aise, ils ont des moyens, ils seront tranquilles, ils n'auront pas la bousculade ni la promiscuité, marquillée. Non, 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 ils ont les moyens. À Chimien, il doit y avoir autant de cliniques privées et très peu d'hôpitaux publics. C'est pour obliger les gens à vivre leur propre propriété, le seul héritage qu'ils ont eu de leurs ancêtres pour aller soigner sa fille qui a une maladie congénitale. Je ne sais pas comment les responsables de ce secteur répondront devant l'histoire, mais sincèrement, moi je pense que c'est criminel. Donc, les handicapés sont laissés pour compte. Le nombre de présidents d'associations pour handicapés qui ont transformé les associations en propriété privée, avec la complicité du trésorier qui peut être son fils, qui peut être sa nièce, qui peut être sa belle-fille, qui peut être une complice, sa maîtresse. Ils vont bouffer ensemble et dans l'impunité totale
le budget en le justifiant. Il y a mille et une façons de justifier la dépense d'une petite subvention. Maintenant, c'est 10 millions, 15, 20 millions maximum. Ce n'est plus du temps où. Mais il y a eu le temps où les différents tentacules de l'oligarchie étaient à la tête du moment. C'est d'ailleurs carrière une association, enfin, la seule fois où il y a président d'une association culturelle. Mais روح على بيوير RCD. يمكن ار سي دي فرعني ومن بعد رجعوا 5 سنين من بعد ابيوي اف اف اس اف اف اس ماشي كنكره النيه اف اف اس ومن بعد لحوها لو اف ال ان خاطر سين النيه لحوها لي زيليمون نيه بلوز او موان نوتر خاطر اف ال ان ils essayent toujours de récupérer, de gagner la confiance des gens et tout, du moins, parce qu'en vérité, le canal de l'initiative, oui, le parti le plus à côté, attention à dire les nafouriers. Mais bon, what's قيمة donc par contre les associations مفهمني نتاعهم. D'ailleurs, il y a un terme propre au parti de l'allégeance قرنس نتاوعنا. أول شيء كاينين نتاوعنا donc il y a pas de problème. Contrairement à l'association Niflah Nidnkrien, Arsoura, le directeur des affaires agricoles de la wilaya Tizi-Ouzou, il aura la responsabilité historique d'avoir refusé par injonction de certains qui le président بعض الجهات un président de la République qui يهضر في بعض الجهات هذه le président de la République وهضر في بعض الجهات اما كاين tu as peur de ton يا tu es président يا tu ne l'es pas quelque part tu es président بعد تقال pas الجهات pourquoi tu dénonces pas en citant des noms نكيني comme أعظم من المهنات donc هذا كان بعض الجهات puisqu'on n'a pas les moyens de notre politique. Le directeur des affaires agricoles, la DSA de Tizi Ouzou, il aura sur sa conscience des dizaines et des dizaines de citoyens. C'est une autre truc puisque c'est les politiques. Donc les associations des handicapés, 60% c'est des présidents opportunistes qui ont créé. Bon, il y a pas handicapé, mais il a créé l'association pour lui. يتصدها ليا يتم بلا خميس يخدموك يوراوي تاخذ داير ما تخشمر تاخذ سوسير تجيه لي كوميسيون ذاكيا c'est-à-dire local qui a été attribué pour une personne morale, l'association des handicapés. À ta fois, c'est une annexe de son chez soi. C'est-à-dire, il laisse des choses propres à lui, etc. Il fait des formations pour sa progéniture, ses proches, et tout. Mais c'est ça, c'est une culture. Hein. Une culture, puisque l'oligarchie, il ne peut enfanter que ça. Les 30% restants, غير يكران بروبليم كان لا سيبفونسيون دروس تنغرسن parce qu'il y a un problème justement de contrôle. Les gens dans les institutions qui sont censés accompagner le mouvement associatif en élaborant une fiche, un programme d'action pour l'année, etc. Mais tiens, leur rendre la chose bureaucratique, justifie, etc. Les accompagner, au lieu de le laisser commettre l'erreur, le mettre en index et lui dire si tu ne me justifies pas, je ne peux pas te renouveler. Pourquoi ne pas faire tout pour qu'il ne commette pas l'erreur? C'est un être humain, c'est un handicapé. Donc il a la gâchette plus facile. Il a le recours à le vol, à la corruption, à le détournement beaucoup plus facile que quelqu'un de normal puisque lui-même il خاص. Il زرموتي برسا كوردا ويل بو با لي بيوشي غادي يروح غادي يديكوفري لا داليون غادي يروح غادي يخدم اشونتيين غادي يلبس يوابا ناس يخدم البلاطري دونك ما ديك الاولويات كي سون نورمال تاكلهم علاش هادي نظام هذا Pourquoi pousser l'handicapé à le vol? Il y a les présidents, parce qu'au fait, l'erreur première, c'est la DAS, on va dire la DAS, puisque c'est une institution qui s'appelle l'action sociale. Pourquoi ne pas les accompagner? Pourquoi les encourager à devenir des tricheurs pour tricher avec? Les associations orales, c'est des maisons de passe. Les associations orales, c'est des locaux, on fait tout sauf l'associatif. Et
Quand ils reçoivent des dons, ils remplissent d'abord leur frigidaire avant de passer. Donc c'est un tout. Et l'handicapé, s'il y a bien une victime de cette oligarchie, c'est d'abord l'handicap. خاطر déjà النساء déjà أصلا c'est un homme ou une femme qui est dans le besoin. أصلا أتركبه دوكا يغال effacé. شغل تيرميناتور تاعو. نكر بوسان تسد تسم يوث يعني ذا سمكتي لو سيسي الفو نغينو من قال لو 19 مارس ذا سكويدك ويذ يجهدن يفكان إذ مرنا نسن يوكني غاتيليا يبواس الجزائر تمورث تيلليث والساعة في موننت ومن بعد مسفهم أكد العسكر الإيروميين مسفهمني وكذا دادين قبل الهضور أكن دولين quels seront les termes de l'exécution des accords d'Évian من بعد c'est-à-dire من حركات هذوك مزوج أنا مسفهم كمكا روغاني الجزائريين انديبوندون ومكا رومبورسيني رومينين كان لي باتيمون ني فناني روميين جانتني ديوال راوي روميين نكوني لا عمر الفرق سيطنا في اللسن واش قاني لقا غدا رومبورسي سجلتني ديوال راونون إوا قاد يخدمن في اللاون دا شو تبغيض دا شو تبغيض نكيني هذاك رومبورسي مي بون il y a eu ils ont eu raison de malheureusement il a eu des جاني ونوال يمرني Inès, tout ce que je ne comprends pas n'est pas français. Eh bien, justement, le monsieur, malheureusement, je suis sûr que tu te retournes actuellement dans ta tombe. Eh bien, il y a eu du français qui a été compris par tout le monde et on a fermé les yeux parce que ça n'arrange pas le peuple. Il y a une fond de on est très bien, mon Dieu, qu'on est bien. Mon Dieu, qu'on est bien, c'est dire, de toute façon, وقال نيس ثنيان وقال qui seront à hors de l'abri, hein. Et مرني ils auront ويدخل الذهب ويدخل الفضة ويدخل l'importation ومن بعد سينا يا حسرة إلى وادي مكتينا nous on est déjà tous بلاد نزيد داخل les rares qui étaient des véritables maquisards qui ont été réellement au maquis ومن بعد يقدران دوي يقدران سكواش ميت غافضة راسا من بعد حتى يديك شي من بوكاز ظلام كي قلقاس نسميها زمان فرنسا نسميها سندي بيي نوار هي روميان ني إيك تنصل داكي وزي غير وكاد ني كي نون جامي تيري اون سول بال كي سون دوفونو دي فيريتابل ماكيزار مكادنين لي شوسيت بلونش كي نبي با ام هكا تخدمض الكيرا قاشرني مازاليت نديز دكانن او دا شوت الماكية كيكويكس اللي ضاوين الماكية لقطة غوسو سور ان مطلع هو اسكو tu as fait la guerre بندم des chaussettes qui ne puent pas, qui n'ont pas de sueur, qui n'ont pas de jus et qui n'ont pas de noirceur blanche. On dirait que tu venais juste de les mettre. Je sais pas où est-ce que tu as fait la guerre. Dans quel palais? La guerre de palais peut-être. المهم. Et voilà donc le 19 mars. 19 mars, puisque maintenant c'est réellement son thème. 60 ans après, la Kabylie a été calcinée. Calcinée, la Kabylie, le micro-ondes, Charles, dans sa fond. Calcinée. Win, qui a eu la vie sauve, Win, il a un système immunitaire performant, parce qu'en même temps, mais tu as le مثل هذا ذي تمسكن على تمطر دخان نينق. Et je suis bien placé puisque on a récupéré des gens pour les faire venir loin de Kesdor, mais j'habite quand même loin des incendies.
Alors, يعني وين مازال الحية اللي فريمون يعني il a eu une procuration pour un prolongement de la vie. وماك لا نويد يستنين في النور سي لا fin de la région de Front National. On a créé une association pour les paysans. راني بريزيدون ماشي د البغي. ذنوني دينا انا وليدي الصندة تاروس صند الانفورماتيك صند تهضر تاخد الحقوق لنا غاك انا البريزيدون. لكن سينا وين دي استعرفت المسؤولية تكليف وليس التشريف. سي فري انا نرنوسي الجبال اكسيتيرا اكسيتيرا. Eh bien, وين يغد في لاغريمون باسكو مسيو شعبان اي ميليتون دو حراك. ومن بعد هادي يديني نختني تويزان الجيريان ابار اونتيير عندها كان نفس الحقوق ونفس الواجبات ككل الجزائري. ستادير لي زاني 90 لي زاني 2000 وقبل يوتيوب وقبل فيسبوك اون بوفي مونتير باسكو توت فاسون ما توفي الدريات كلا خدتك الخضار دنو في الليل وفن القبايل ذي تاعتاتن كالخناسن وثن عاشن شو عاشن مي ثوراك تي فا مونتيرا كي تي فا ترومبي كي تي فا مانيبولي كي تدير ولا شقشيش نفطر زعما تكلخض. بوركوا سيت فيت اون افون ياك مازال تصوت الدريه اكشي هنا تمثل ضغط الخاص الفوشي جون سي باركي مويان اسني الخميس كان يعدا غادي للتريبيونال بور اتروبمون نون ارمي ني غاسي مدام ني لا جوج يعني زعما 19 مارس ني غاس بون كوني نعدى يعني الفان تاع الخميس ني غاس نديبوزي لا جاب فلو. C'est un droit. Il n'y a aucune loi de la constitution algérienne qui dit que tu n'as pas le droit de déposer une gerbe de fleurs. On va dire le 20 avril. Le 20 avril. D'abord. وخرب وين يدي سولا ارتيكليا ديال 20 افريل كي assume la responsabilité. نروحو ديبوزي لا جيرب فلور خدم لا مينوت سيلونس باسكو نكينيا ماشي ذا غيول لن يغيال القبايل يغيال يستنديت باردا نسن تسون بلي اون 2001 غلين يركازن معليش جو مون فو كل يوم كي لاسيم غوري دا غيولا خاطر تورا مثلني ضيد جو نسو بلو كابل يا با دو بروبليم tu n'es pas un Arioul, tu as fait un choix, tu y as encore un an. Mais ما دي قلات tu joues au double jeu, يديني هذاك وكينال كذا اكسيتيرا من بعد دينا tu vas fuir. Ah mais en 2000 en 88, en 88 une fraude, on a fermé la ville, on veut un changement politique en Algérie. نقي من سريتي روحي en 88 نكيني Ariol, c'est un projet lointain pour m'offrir une bête de sang. الخواسان ديجا طوموبيلات انسيرتي طوموبيلات السني توت لي فام كابيل اون تاكوشي اشيمي وين ندير سريتيا كاري كانت تعاون شويه نخدم ودارو سمطوتي وين تقال ودارو سمطوتي وقيت ولا داشو سيتادير سي كومون 54 الخوالات جا هذا هني اس نتاوينا يفكي الكازرنا فرنسا ومن بعد سميت تفرا الى قتيل الدرجات نكوز غورين كيني ماشي دا حال كي وين كني يختار فرنسا يداد فرنسا تفغ فرنسا يدا يدي سنغ يقيم ذاكيا على ليميت بيسك صافي بارتي ديزاكور سينون بوركوا اوسي لي الجيريان سون ريستي زعما تقيم داك الوقت قال توجور كيني فيف لا فرونسي سي فري. Tu as choisi la France, tu es honnête, tu es conséquent avec toi-même. Je te respecte. Mais double jeu, متربح دا تروح دار دا متربح دي هنا تروح دار دي هنا دينا il y a un grand problème c'est tu es un homme à qui on ne peut pas faire confiance à qui انا وين ينكرنا هنا دائما الدنيا غير sinon je suis un démocrate les élections غنطيكو كما عمر بوز كل tu as le droit de faire ce que tu veux. Sauf que quand tu choisis, il faut choisir. Et si tu changes, tu dois aussi argumenter. Parce qu'effectivement, on peut évoluer. Je peux maintenant critiquer l'État. Mais d'ici une semaine, un mois, l'État vient avec un projet alléchant. Et pour, je ne sais pas moi, je suis tout à fait d'accord. Tu ne peux pas insulter, refuser le progrès. Quelqu'un qui te donne. Tu es un homme public, oui, mais tu n'as pas le droit d'hypothéquer la vie des autres. Mais tu sais que tu n'as fait c'est Banks pour toi,
tu vas refuser la construction d'une école, non d'un barrage, sous prétexte que le président il est illégitime. Il y a mille et une façons il faut savoir comment militer. À partir du moment où nous appartenons à l'Algérie, nous devons accepter. D'ailleurs, ça se fait, hein. Et sinon, d'où est-ce que vient là, cet argent vers le trésor de Tizi Ouzou qui permet de. Etc. Donc, il ne faut pas se foutre de la gueule des gens. Harki, Roré, Zouina, il y a des qui je te donne ma parole. Après, il t'a doublé, il a fait marche arrière. Non, effectivement, tu m'as taré puisque nous sommes. Nous sommes أمي كذا قلت له باغ اكزومبل يوم الوقت اللي كنا نتكمل نحو لي فوندردي نهوني زون سيسي ومسفهمنا راه يدي نهوني لحن في يمانسن كالحيغ يمانيو نملال كوم بارازار باسكو يفو بيان موني ان كومبا اونسومبل نكوني نوتر سول فورس سي النومبر يوم الوقت يا جوجي كو لي زيليكسيون خير جو تو اسيم نكوني مون بونسي بلي غا خير لو كنا نكمل ديك لي دغا نون اسيمي اكسيتيرا اي بان لو 19 مارس 2023, presque jour pour jour, un vrai citoyen issu d'une famille qui a été presque décimée par le colonialisme français, je me retrouve devant la barre à dire à une juge, à me justifier. Et de dire, je ne sais pas, j'ai fait une minute silence en vérité, parce qu'en fait, c'est une idiote, c'est sûr, ils vont trouver la vidéo, donc on n'a rien à cacher. D'ailleurs, je suis un militant, je suis un homme politique, et ça fait 35 ans, 40 ans, depuis que je fais de la politique. Donc, تصبر les dossiers, madame la juste, il n'y a pas de problème, il y a les fournisseurs d'informations, il n'y a que ça, puisque je suis très connu. J'ai dit Maranesh Abid. 19 mars 62, ou que le 19 mars 2021. Un honnête Algérien, un vrai, qui a préféré rester ici au lieu d'aller ailleurs alors que j'avais tous les moyens et toutes les occasions. J'ai été prié et sollicité pour rester dans plusieurs pays, à donner 4 au moins, de ma mémoire comme ça, au moins 4 pays, loin les uns des autres. Mais tu 4 villes d'un même pays. Il y a nous de la communauté européenne, c'est-à-dire عندك l'euro ادخل ماضيه هنا السمانه غادي نروح غير داكي غادي تجي ويا كاتن داكي نير سنتر وازم كاتر. Eh bien, j'ai refusé, je suis rentré. Pour que je sois considéré comme تجمهر غير مصلح, c'est-à-dire Nikini, je suis quelqu'un qui vient pour faire du trouble public et incitation à la violence. Est-ce que je ne suis pas comme les héros de la Révolution qui ont voulu l'indépendance, qui ont été traités par le colonialisme français comme des terroristes. Ni qui diront on avec la gerbe de fleurs, l'yaourt ni pour réouvrir, tu pas guéri ni pour réouvrir. Est-ce qu'on dit que c'est un qui ni 200 000, 300 000 c'est dans la gerbe de fleurs. Nous l'avons cotisé et nous avons l'habitude de le faire chaque fois. Même les bacheniers, le rond-point, nous coupons décoller sur bon, c'est des militants. Je n'ai pas cité de nom, c'est les bâches qui ont été pillées par des militants. اسميس لنا الى لا بوليس اون فاس الكوميساريات واش c'est pas normal. دونك اش ودن يون سيتي ان مالاد مونطال يروح يقيم داكي ديك تاع شاركتي يسكري شاركتي مالاد مونطال دو حال باش انت ديجا المالاد مونطال اللي ماشي محل بارمي لي فيكتيم دو 2001. تكروك لي مالاد مونطال ils sont aussi malades mentaux que ça. Ils savent ce qu'ils font. كي داشات وين لاباش لي فيكتيم دو 2001. Donc il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Le 19 mars, c'est le 19 mars de tous les Algériens. Pourquoi les dossiers sont étudiés? Les concessions agricoles, les enfants de l'oligarchie, en échange, oui, on a fait des demandes, nous avons des dossiers. Par exemple, si les autres wilayas, d'ailleurs, on ne reconnaît plus les gens Tizi Ouzou. Et tant mieux, vive l'Algérie, il n'y a pas de problème, la multitude et tout. Mais pourquoi nous, on n'a pas le droit d'aller ailleurs?
parce que c'est fertile, nous connaissons des chokas. Alors, non pas seulement des chokas, mais il faut qu'il y ait un feu ravageur de sorte à ce que même les chokas, on va bientôt mettre des pierres dans nos marmites et les faire cuire. C'est-à-dire, un pays zaraknahns. Alors, le 19 mars, pour moi, ce n'est qu'un souvenir de la bravoure, mais rien de concret parce que ma vie est encore pleine de noirceur. Et c'est à cause de l'oligarchie qui nous empiétine et qui nous rend la vie difficile au point que l'adage qui dit le dur métier d'être algérien a tout son sens encore et hélas. Alors, c'est-à-dire le mois de mars, et pourtant, les anniversaires, les dates aussi importantes les unes que les autres. Même si c'est un peu païen, il y a un côté داكيني نك وكذا كي سانتي ما عمرنا وكان يوزل نخدم لي كوميتي دو سوتيان اي بوتيف وكان نيوكا كاينين نور كلي اشو ثواكيني اشو ثواكين اشو ثاك تسنون فما قلت تعبد مزرعه مي نورمالمون لا ديموكراسي enfin la constitution me donne le droit هادشي عرفتاش ماتي وزرو. Donc ça aurait été une belle occasion de communion et de convivialité entre Algériens. Le deuxième, c'est le 8 mars. Quelle est la société qui peut prétendre prévoir un avenir radieux sans la faim? Ne serait-ce que du côté progéniture, c'est-à-dire procréation, et puis éducation, etc. Préservation de la culture, comment dirais-je, les liens familiaux. Sans la femme qui ne garantit rien. Vous n'avez qu'à vous voir. Dès que la mère meurt, les enfants se dispersent. Dès que l'épouse est mauvaise, il te dresse contre ton frère. Donc la place de la femme est importante. Quand tu as une bonne mère, une bonne épouse, la famille reste, etc., etc. Donc les liens de la famille sont très importants et c'est à partir de la femme. On aurait pu considérer la femme à sa juste valeur. ونخدم انا ما كان يخدم بوتا فاسمي يوفي ولا شو الكازي من نسيس يسفر د لا لوا تيلا وين هي متى تغلمتوك لي ديبوتي وغلتوك لي ديبوتي رواتوك لي زوتي. دونك سي تو سا. هذا شو نظن لو 14 مارس استفضى قاروري كلش مي ما ثوض دو نوفو معذور زريت جامع تنقلص وقارهم بعداك ورما بغي طامن راسي تاويتي دوكا رويتي دهبني طامن راسي داريتي ايماني موت في كيدار الحق موت البوطيضة زبلي nous sommes le seul pays au monde qui ne donne pas d'allocation pour les handicapés. On ne touche rien. في غاس لا كارت شي فاينو يتينا تني يتخدم تني لاكناس ني غاس نكيني الشيخ جي 80% enfin normalement. كما ماهل شغل تفصل الحقوق على لا فارماسي جي با لي موين ميم شي طحنس يا غالي. في غاس لا كارت شفاء ني غاس تما لا كارت شفاء au fait, qui suis un handicapé, puisque, contrairement aux autres enseignants comme moi, qui ont le même pourcentage que moi, le fait qu'ils soient enseignants, mais qui n'ont pas fait je suis handicapé. C'est la carte d'handicapé qui justifie, etc., etc. De toute façon, c'est un handicap apparent physique, de naissance physique. Et est-ce que il y a un homme zédeni, je sais pas autant, mais la loi ne prévoit rien. De la bouche du responsable, c'est-à-dire si le seul pays au monde un handicapé n'a pas le droit de bénéficier de son statut d'handicapé. وما la médecine du travail pas ça تهضر غا فوق dessus نو خاطر جي toutes les pièces تغير تخاطر تني avec sa grimace تغير مش حاجه تحشي خاطر انت صون bon il a dû recevoir des instructions خاطر لو كان شكرا وين il a dit l'éducation يهلك الناس كنا un poste aménagé غادي ادخل منهم fonction de sa maladie ils n'en sortiront pas il a pas mais bon il peut ça نهضر في l'éducation etc etc. Non, le 19 mars, c'est l'apothéose. Le 19 mars, c'est l'anniversaire politique, donc c'est la dimension, à ma dire, l'État algérien, la nation algérienne, le peuple algérien, les accords, l'indépendance.
الكلخوز والفلخوز. 60 ans après, je rase les murs parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils viendront nuire à nous. Et le problème, c'est qu'ils ont même si vous. Pourquoi? Parce que notre nom est synonyme de التجمهر الغير مسلح. كحقا بمسنا même pas de تغلا فلاش ني هكا زغا من مزمر الفيزيون. Tout ce qui vous reste, c'est les armes, vous voulez prendre. Je ne sais pas, exactement. D'ailleurs, il nous donne, enfin, le Darwa, j'ai pas pris la parole, madame la juge m'a coupé la parole. Il m'a refusé de parler. J'ai dit effectivement quelque chose, mais je n'ai pas terminé. J'ai des choses à dire. Mathieu من كي نام يون وقتيش 21 ans qui a dit نكيني فغوض نروح غير لا فونداسيون ما طب رفدني نون كي يرفدنا ديك بريد نك نروحو ضد الصح بول السني زرا بلي الفافريل وروركا غير يعني كيني سوي ان نون بوليتيك روحو تولا ما ديك لا تبغى اترمي لو 20 افريل لاكي سيت اون دات وزغان كي شو باغ اكزومبل ما دينا le réveillon puisque nous sommes un pays musulman, vous n'avez plus le droit de fêter le réveillon parce que nous sommes, vous pouvez à la limite la faire passer de la paix, d'accord. A-t-il une loi qui interdit la célébration du. Il y a le 20 avril, mais je ne parlais pas du 20 avril 14. Je parle de 2000, qui est la génération de 2001. Et ça ne peut pas être une erreur de manœuvre du char, le char ne peut pas avoir un problème de marche arrière. Donc, nous devons, autant que nation, on a la réconciliation nationale en ramenant ici par là Kinza et en ramenant l'assassin de Tahar Jawad. Faites voler les bises, réconciliation nationale, hop. شتيناوي 500 مليون وتغلا تخمم داين سي با لا بين كيمينيا وليد ندم كاد برضان فيزا tu fous le compte de ce pays. Non, 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 ce n'est pas comme. La réconciliation nationale, c'est de dire d'abord avec une voix autorisée, nous sommes désolés, il y a eu des erreurs, au moins. On n'a pas besoin de condamner, de toute façon, on est condamné, il doit être sans doute là où il est intouchable. Au moins, une erreur doit être reconnue officiellement comme l'État, au nom de l'État. On a commis des choses et ceux qui sont venus les ont assumés. Mais le stade Martin Luther King. Mais il faut assumer le parcours de Martin Luther King. Mandela. De toute façon, c'est le même comme Mandela. Et Mandela, ben vous n'avez qu'à imiter ce qu'a fait Mandela. Il y a qu'il a été choisi au shawarma ou au نكوني لو كان بغينا ولاش نقمعطوا بالناس مي بون ما اسمه مونديلا إدغا مونديلا دمت الكومبا ينس خدمت لا ريكونسيلياسيون ناسيونال اللي خدمها بك لابارتيد اما كنت تخدم مونديلا اكنون تغالا ما نكشف نتايا الحيره كيفاش مازالك مع الامازيغيه والاخر هذوك القبيليه كوم سي اما سيريو دروغي انت مثل الحمينيك مازالك لا دروغ تيخري لا دروغ سي ان بي باري لا ميم شوز لا فاسون كومون اون ستيغماتيزي سي انكرويابل donc c'est très très grave et c'est malheureux et ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses. Par contre, ça vous permet une chose, ça vous permet de nous mettre dans des enclos, comme ça a été le cas des Apaches avant le 21e siècle. Vous allez nous faire une buvette d'alcool, bien sûr, dans chaque enclos, et pour assommer les plus forts et les réduire à l'alcoolisme, et pour faire privilégier vos enfants, puisque c'est une oligarchie. Vous avez des liens de famille entre vous. Vous allez coloniser ce qui n'est pas encore colonisé. Vous allez vous l'approprier et vous, les leviers économiques
ومن بعد كي va être déjà تولي كي va être le prochain candidat à l'APC لو كان l'APC au Caron, la plus petite APC de la wilaya. C'est celui qui a les moyens, parce qu'il doit avoir au moins un véhicule, soit chez la campagne, et qui a les moyens dans ce bled. Si ce n'est les privilégiés, en Algérie, tu ne peux pas avoir une table de cigarettes, table là, si tu n'as pas le consentement au préalable de Wiged qui calcule et qui planifie. Donc c'est clair. Maintenant, si c'est ça l'intention, mais que vous sachiez, il faut savoir une chose. Ça ne s'est jamais produit, sauf quelques civilisations antiques, mais les Perses, mais Indien, c'est l'empereur, le pharaon, je ne sais quelles autres civilisations, c'est des monarchies. Nous sommes envoyés de Dieu, etc., etc. Le mensonge, le khurafat, tout ce qui est. Tous les moyens sont bons, mais je pense que normalement c'est un temps révolu. Certains Algériens sont des Algériens, d'autres Algériens sont des Algériens et demi, voire même 2 fois Algériens et demi. Et là, je ne pense pas que vous pourriez justifier ça devant l'histoire, quels que soient vos arguments. Vos arguments, ça dépend. Sur ce, نسلم كنشينا وين نجح وكل التوفيق تنمير ون أشوف